jom ke jalan nekelaj. Hadin pelat lai benai bala syong patok halor ki mukot duma. Ki bela pengat persya IU da ki pulit ka jela. UMDC ka BGP bad Vice President ka Seng u Bernard N. Marak. Ulalaj no hanin kasngi hadin bakaying bisyar kala ay jamin YU. Habaro ki mukot duma bala pengat persya IU. U Bernard ula syakyam namar ka jingja harimpu bagan halor ka jingkeno aba uni UMDC u penyat ya ki kambean. Bakintop ya ki mukot duma bayadai bat ka pokso. Hakajo kapor la pengat mukot duma hapok ke Arms Act. Hadien baki pulit kila kenra ya ketika jaka bat lapru ya ki tiar yasian. Hadien ba ula petri shipor na ki mukot duma bala pengat persya IU. U Bernard ula syakyam na Hapur District Uttar Pradesh haka arpundriu terik unaitung hadien bala penmi ya kajingpen benar bantuet YU. Lawan nyalam YU Shatura Session Court ha kabala pa YU syapatok hadien kajingtian bisyar.